Kakenhun juga Jets 24/7 bike taxi hapo kajingalam jong uba penskem lang W Yuria hakalai phoi tarik naitung kalalet ya kendu ya chief secretary ba DP walang ban penken mau badi ban Khang no ya ka app jong ka we ka company ka balatip kum ka Rapido ka ba Kamai Beain hakani ka jala Meghalaya claim ka license bar kum juru ban ujor halor ka jing bam shimkhia ka tanat transport habaya dei bar ka jing Kamai Beain ki Rapido. Habai kran sekilar pathai Khubor uba penskem lang ulaya thu ban nakaliang jong chief secretary ula kular ban khot da kajingalang ye commissioner and secretary ketna transport bat DC ban yakran halor kani ka benta shu uba penskem lang ula ong ba kermen bakani kajing khot yakran chief secretary ya ka DC bat commissioner and secretary kan long ka ba seiso nambar bakani kajing Dawa jong ka Jets kadai kajing Dawa kalong ka balas lembha kumban chupan kan mau ka Jets 24/7 kade ka company ka baningkong bandon ya ka license ban Kamai deki arsaka hapo ka jala Meghalaya. Okay, cuma jadi long back 1 point back ba di ban shim action ni kini illegal aggregator ki ba operate ani criminal license. Tangata hi takra ka meeting ko kam silam kan yang keren ka bashai ba ya chief secretary ba Iwan ni tambah ingin remind bah di ban shutdown ya ki app ini ki aggregator company ki bomdan ya license nomor kini ka khata bah ini kalau very unfair nomor mentala apunyo benai ngila ya struggle na kawai ka table syakawai ka table di menta kawai ka menta bah ni hap ani kendu ya ini chief secretary di kat kongkren na kalian chief secretary yang bah insafat committee but commissioner DC kata ngi kermen ba hakai bede bakani nomor ba kadiki isu ka Islam ba ya kermen ba bentang resolve no nomor ba license jongiru kala jankon te kala sim kapun atati ngi ladangin le nai le isu ka license sama kumbakalong mentang kumbakam dan jumut mandani ka license lada yang ki our rights are not being protected, so that was the reason. Ya, apa kini ki art punya benar ke bar? Kat kum gaji kendu ini nak Khubor dah ada bedi commissioner ne DC ne bagi DT oro ki ong bakin sale nomor ba ki ong ba nakaliang DTO nomla ekani ra ador te kasuya kunye be mental arsinam tam te ki action ki le bon ki shu ki bat tang ini ki jongi ma ki parado parasnam jongi jingsha nakaliang jongi le ngila kren ko pasai ba ni kwa bi finship action ya company the root of all these problems that we are facing right now te ban bat ini ki riders masno adu kata kamde and plus like nakaliang jongi kwa hiru bakinsha vanish na penalize ndai nakaliang jungi dei banle ya company ndai niki riders bapli namar makiru persang hi ban Kamai bani na bang jang ndai maybe let's say nakaliang government kadi ban pakhat ba ikisin jam lu banle te mentang ikran break specifically be shutdown niki illegal aggregator company ki bawan chene illegally Kamai claim license tanga tai jisha yang yakni kala na ragaman ke government kadang kami ka technical term ki ang geo fencing ki fence no ya kani ka state jung kata kala be dang besok kata ka somi tang ka will jong government bakan fence gini inu ki bala ban kata ka safety jong langsung senang ka jila Itu ini pada yang buat ni, mentah kita berbual kita yang kalau jom kerja, sang nak jom business, hari mentah ada pila yang hari mungkin menu bani rapi, dah kesokan dan menu bani rapi habis misal, bukan beda kini bawa kibrio jungi kilala boleh. Oh again, ken kata ka bentaru boleh bilang orang ya nakaliang jungi ru ngi supply namar ba jungi sang ngi la expect ba namar kung kajung perkhat jonga mensuang omba namar ba blengas dangi kaniru ndai bangale nakadaw jong kapisai ngale namar ba nga iba ka jela ka dan kam kat ka jela sampu sinam tamdu ngimdan yaki aggregator bala ban nya kani te samla rang ba nang yalam ngala syum karai ban le kani te ngala le kani pan masngo hadu mentahi te banong yarap na pipet nangnu kumba pigi mentah na kadai na kisang balang na kadai na nakaliang ki ka government na kanunuro ni mismo ni long marwe ngai ba wala kataru ni long positive be
nomor bang ngila rai ramba ngin yale ngin ya pupoi me charu ba ngila thu ba ngin long self sustain long ke bangi ni penmi ang ni tan sa ang ni tan circulate tan kiu bechila katar ni kawai na jingkwa jini Di seluruh wilayah ngadu di tarai nong haban ya tundu ba ki minister tengah snow lemba ini chief secretary ro ngatre ila ban convey kani message nomor mangi long nakaliang jini ko ai ba nai tur thanraj long hakatu benta nama ba yo kelan susu ni persam be bangiya nama ngiya kelenti ke badai kajing demand jengiro ka kamde bangi demand hal air kade as per the rules be kembangi kalau be clear ni kadi Meghalaya taxi aggregator operational rule 1020 under rules 3 section 1 ni batayang to shai ba kino ki individual company ni kino ki ba Bamut man Kamai as an aggregator gidi ban yok license. They will take ni akum ka ani wan ban pan ban kedu ya chief secretary. Ngatrai lembai chief secretary ila ban convey kani sia. Ngatrai da most probably ni expect the chief minister. Nomor kani ka issue la arsenam tam la jendak license menta. Te ka syang ni la persyang. We are the first aggregator in the state of Meghalaya and also the first aggregator taxi aggregator Hanoi East ban adopt EVs before Assam did it. Assam did it last year. We did it before last year. Redo bentar recognition anything. Wala kata yang lagi. We just want justice. Te insiapet nang tu. Kerman bet ba nong positive te bika. Porte kamang di yang sepentif syangi. Ada tang tahi. Mangi semua rut na kini kinongnya arsyakade. Ki ong ba ban register ba ka company jo phi kene da jet Just 24/7 karlem ka daulong kim la ajinsya ya ka permit ki habale ka permit ni himself namangi kali bika na kaliang ka department be DTO ba abide permit ya ka if you go akan transfer na ka private commercial na ki akan transfer na ka private shop commercial itu baru kisiol ang teh tadi tu ngi mla da ban taking long ki ong kim yo nong kalau majing tip jangan kuma benrap i bai kini kalau kum ni nama wa kata commission ko hak siu sejet ka kham he ka de lok ta to kali ke sisa ani ya bai di kata ngatre gitu ki ba ong ki pat pedre ya ka kumnungi function ya kata ngalak ban guarantee on camera ba ngi the lowest ban shim ya commission ya kata nga asya they even menen ru idan ki ba la Kamai ba Rapido di nong elam juni Rapido ru kilawan ni kendo ya nga ngila ekran ka ba di ba kata ki kila pan pau hi ong ba ki kwa ban siu per trip tengok ka ba di ba kata ngini pen bed tingalawan ra nakaliang ki ai ka proposal ba ngilek a commission base wa ya kataru ngala agree bang ngilek a commission base de ngatrai makiru kila ya stanat nong katkunga mener ki wani hi office ti ong kila ya stanat ko bede kata nomor ba kan miya chu trip ania commission base de ngatrai kini ki kindiat skiru in sudden meeting ka bakam ya board ba kini ki nong ya ashaka kini ku chief secretary